Meghalaya Swimming Association ringkat ke jingsnok tilang bat ke Directorate of Sports and Youth Affairs kalapan ha perdano ke 70th State Aquatic Championship ke baarsi ke bala pelong ha Quinolon Swimming Pool Shillong. Ha kani ke jingi kop jingi hadu si spa sa puwengut ki hybrid kentop na duk ki shinrang bat kenthai kilawan manishim benta na ki district ki baper na ke jilla. Habaya kren bat uba Joe Marvin, President ke MSA, uloong bak jing temu hi kalong ban jet ya ki nongi le kai, ban mikmat ya ka jilla sya ka jingi kop jingi ka bahe ka bansalong ha orisa ha ubanai nailar. Uloong baki kena kamtam ki bana ki than shela ki jinjar ban jingi ha ka swimming pool ka basan po meter namar ki swimming pool badan menta ki deitang atusan meter bat keladan kam ya ka sarkar ban penhe ya ki swimming pool ki babiang bat ki coach ki balayo jing pentebet ha ka jing hikai jingi. Konsep Paris Murha 1 meter for announcement of Ezekiel Nongstein 1 circle room.
commission bang pulang mentah pulang hi manus nem commission ke kawai kajin pulang kajin mentah ya kan ka commission ujuk aporu kalong ninyo kan select na mentah kini ki sub junior and then national sub junior hang di ko Orissa tahun na August 1 di ujuk aporu jeng senior kan dan tahun na August di kalong ninyo kan jit kini ki ba yang tam ini dan division ya state nanti ko national bahkan ti ban senang dia dan basis pak sakui iba register ko mereka ujung stroke dan kita ile freestyle kita ile ki backstroke breaststroke ki butterfly iba yang ada pendap milin timta di last day timta yang sama pendap perfect tadi kena takarau ka kadang semjing bahangi maka ka bangi ju kan ya ka sarkar hina ka pos ini kalian ka bangi dawana kalian ka jungi ban timbiang no ya ka 50 meters pool ta ka standard pool ka ban ringkat bakiwe ki pool sabar amar ba yang ini gidan gani 25 meters an ni ba dan nilai sabar ni haban compete ha kiti 50 meters pool di ada kini ki kena jungi mentangi ba tang sul apa ya 25 meters above like 4 meter kalau kam slow no kendia nomor ba Kim Jumlin ba kinya straight back 50 meters te kade kata koi ka jinge te sakoi menta ina sang ya bun ba kini ki ba yawani simenta ka ji te ngam ba ka pool ka ba khame ta san 4 meter pool ba ha ka ji ukor ka mundan ba pralin mispolin mulang di Olympic size te kata hi ka jindan kam jinge but ki coach yung ngidan kam hi obyang mahadu mentar ni 4 dan hi coach bade ba long permanent ti bun sin hi ni coach mengi bun na kalian juga ki members ni harap ni ai coaching ya kaju oporu tu ni saya invite ni ki we pat ki coach na bar kinan ai jera ni ta shibna ai agnai tunta dan kam ha nama ni yo kinan ki na jingi na kami improve shoot akar kom jingi Tendai ka jingpi bahap bani jingi be hawa. Ti hawa ka sistem ha. Ti mentangi dan kam mentangi na dep ya 25 meters ni haban ton ti banle kini flip turn kidang ba ma bre hawa amlong ul practice kata. Ti ka de kata kai. Ti ka we ru ki thanong ndong sapo Giant Hill Setiru tur habia practice hawa. Ti kumunta ka jingi mentah ka poliur ka he umma ko makrot ki nang jingi bebit ti mentah ka jing jurjong slap mentah ki arnai asu slap bental dentai ini iba ki khna jingi banyak praktis ki miosu ka he ti sio kai mentah ba khamduna slap sio praktis ka stayo ta ti ka e ni kiru yang takadaw long haman gini ki district long ki ba la khamya dan gini nong jingi kwa kan baka nakalian juga sarkar kan pait kan nyo lami ki swimming pool bubiang